Ku munsi w'ejo hashize mu ngoro ya Elysée i Paris habereye inama ikomeye y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yateguwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na Perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe wari uhagarariye Togo mu rwego rw'inama mpuzamahanga ku mutekano w'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nama yabaye mu buryo bwa nyirarureshwa ihuza abakuru b'ibihugu cyangwa abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi n'Ubugande ndetse n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Iyi nama yari igamije kuganira ku kibazo cy'ubutabazi n'imibereho y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara n'ubwicanyi byakomeje gufata indi ntera. U Rwanda rwashimiye Emmanuel Macron ku ruhare rwe mu gushaka amahoro. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko inama yabaye umwanya mwiza wo gushimira Perezida Emmanuel Macron ko uruhare rwe mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati: iyi nama yabaye amahirwe ku Rwanda yo gushimira Perezida Macron ku bushake bwe bwo gushaka igisubizo kirambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kugaragaza u Rwanda ko rwiyemeje gukomeza gufasha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi n'imfashanyo bigere ku baturage bugarijwe n'intambara. Ubutabazi ntibushoboka hatabaye kubaho umutekano, niko u Rwanda rwaburiye. Mu butumwa bwe kandi Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko ibikorwa by'ubutabazi bidashoboka kugerwaho igihe nta mutekano uhari, ariyo mpamvu u Rwanda rwasabye ko hasubizwa mu bikorwa amasezerano yo guhagarika imirwano yasinyiwe i Washington na Doha. Yagize ati: kuba ibikorwa by'ubutabazi byagerwaho bisaba kubanza kubaka umutekano. U Rwanda rwongeye gusaba ko hajya hubahirizwa amasezerano yo guhagarika imirwano, by'umwihariko guhagarika ibitero bya buri munsi bya FARDC hifashishwa indege z'intambara ndetse n'indege zitagira abadereva za drones zigaba ibitero ku baturage, cyane cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge n'indi miryango y'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo iyi nama isobanuye muri diplomasi y'u Rwanda, abasesenguzi bavuga ko uruhare rw'u Rwanda muri iyi nama ari ikimenyetso cy'uko Kigali ishaka kugaragaza ubushake bwo gukorana n'amahanga mu gushaka amahoro mu karere, mu gihe hari ibihugu bimwe bikomeje kurushinja kugira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusesenguzi impuguke mu bya diplomasi yabwiye Pilot News TV ati: ubutumwa bwa Nduhungirehe burerekana ko u Rwanda rudashaka kugaragara nk'igihugu kirengagiza ibibazo by'abaturage ba Kongo, ahubwo rwifuza ko amahoro nyayo ashingira ku mutekano no kukubahiriza amasezerano. Yongeraho ko kuba iyi nama yateguwe na Macron ari ikimenyetso cy'uko Ubufaransa bushaka gukomeza kuba umuhuza mu karere, mu gihe ubufatanye bwa Washington na Doha nabwo bukomeje kwiyongera mu bikorwa byo kugarura amahoro. Abaturage b'amajyaruguru ya Kongo bakomeje kuba mu kaga. Mu gihe ibiganiro bikomeje ku rwego rwa diplomasi, ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo buracyari mu kaga. Amashyirahamwe y'ubutabazi mpuzamahanga aravuga ko abaturage barenga miliyoni 7 bakomeje guhunga ingo zabo, bamwe bakaba bari mu nkambi ziri mu duce twa Goma, Minova na Bukavu. Ni muri urwo rwego u Rwanda rusaba ko ibikorwa by'ubutabazi bidafatwa nk'iby'umuryango umwe gusa, ahubwo bigafatwa nk'inshingano rusange z'ibihugu byose byo mu karere. Iyi nama yabereye i Paris yagaragaje ko nubwo hari ibibazo bikomeye by'amateka n'amakimbirane y'inyungu, hari ubushake bushya bwo kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda nk'uko rwabigaragaje rurashaka ko ibikorwa by'ubutabazi bishingira ku mutekano uhamye no kukubahiriza amasezerano mpuzamahanga. Kuba Perezida Macron yakiriye inama ku butaka bw'Ubufaransa bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko amahanga atangiye kongera kubona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa
kwigwa aho kugaragazwa nk'ikibazo. Inama yabereye i Paris yagaragaje ubushake bwo gushaka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23. Hari ibintu byavuzwe n'abayobozi b'i Burayi cyane cyane na Perezida Emmanuel Macron byahise bitera urunturuntu. Macron yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye kongera gukora vuba nk'ikimenyetso cy'uko hari intambwe igerwaho mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko Kigali ndetse n'abahagarariye umutwe wa AFC M23 bahise bamagana ayo magambo, bavuga ko ibyo bitigeze biganirwaho mu biganiro biri kubera i Doha, aho impande zombi zikiri mu masezerano y'amahoro atarashyirwa mu bikorwa. U Rwanda ni twavugwamo ibintu bitaganiriweho. Mu itangazo ryagiye hanze riturutse mu nzego za diplomasi z'u Rwanda ryasubizaga ibyo Macron yari yavuze i Paris, Kigali yavuze ko kubwira itangazamakuru ko ikibuga cy'indege cya Goma kizatangira gukora bitari byumvikanweho mu biganiro biri hagati ya leta ya Kinshasa n'abayobozi ba M23, kandi ko ibyo bishobora gusenya icyizere cyari kimaze kubakwa muri Doha. Umwe mu bakurikiranira hafi ibiganiro bya Doha yagize ati: ibyo Macron yavuze ntabwo biri mu masezerano cyangwa mu myanzuro y'ibiganiro kugeza ubu. Ibiganiro bigamije kureba uburyo ibice bya Goma byasubiramo umutekano uhamye, atari ugufungura ibikorwa by'ingendo z'indege mu gihe hakiri imirwano. U Rwanda kandi rwasobanuye ko amahoro nyayo adashobora kubakwa ku magambo avugirwa mu nama zidahuriyemo impande zose, cyane cyane igihe izo nama ziba zitajemo abari ku murongo w'ibiganiro nyirizina nka AFC M23. AFC M23 nayo iravuga ko ibiganiro bya Paris byasize abandi nyuma. Ku ruhande rwa M23, abayobozi bayo bari mu biganiro bya Doha muri Qatar bavuze ko inama ya Paris itigeze itumirwamo intumwa zabo, kandi ko ibyo Macron yavuze kuri Goma bitari mu murongo w'ibiganiro bari kuganiraho na leta ya Kinshasa. Umuvugizi wa M23 mu butumwa bwe bwashyizwe kuri X yagize ati: twebwe nk'abari mu biganiro by'amahoro na leta ya Kongo twatunguwe no kumva Perezida Macron avuga ibitari mu masezerano yacu. Turacyari mu biganiro bigamije kubaka uburyo burambye bwo kugarura amahoro, si ukuburizamo ibyo tuganira ku meza y'Idoha. M23 yibukije ko ikibuga cy'indege cya Goma kiri mu gace katarimo umutekano usesuye, kandi ko kugifungura ku ngufu bishobora guteza ikibazo cy'umutekano ku baturage baho bijyanye n'indege zikomeje kurasa abaturage mu bice bitandukanye, birimo ibice bituyemo n'abanyamurenge ndetse n'indi bice bituwemo n'abaturage benshi. Doha ibiganiro birakomeje hagati ya M23 na Kinshasa. Ibiganiro bya Doha bikomeje hagati ya AFC na M23 n'intumwa za leta ya Kinshasa bihagarariwe n'igihugu cya Qatar n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abitabiriye ibyo biganiro bavuga ko byibanda ku ngingo eshatu z'ingenzi. Hari iya mbere guhagarika imirwano burundu, icya kabiri gushyiraho inzira y'ubutabazi n'itahuka ry'impunzi, icya gatatu gukemura ikibazo cya politike n'imiyoborere mu burasirazuba bwa Kongo. Biteganyijwe ko ibi biganiro bizasoza mu byumweru biri imbere, ariko abasesenguzi bavuga ko amagambo yavugiwe Paris ashobora gutera urujijo cyangwa kudindiza icyizere cyari cyatangiye kubakwa hagati y'impande zombi. I Paris na Doha rero ubutumwa butandukanye. Abahanga mu bya diplomasi bavuga ko hari ikinyuranyo gikomeye hagati y'ubutumwa bwa Paris n'ubw'ibiganiro bya Doha. Abasesenguzi bagize bati: i Paris harimo imvugo ya politiki yo gushaka kugaragaza intambwe, mu gihe Doha harimo ibiganiro by'ukuri bigamije kubaka icyizere hagati y'abahoze bahanganye. Gushyiraho ibyemezo mu itangazamakuru bitaravugwaho birakomeye kuko bishobora gusenya ibyo abandi barimo kubaka ku meza. U Rwanda n'abafatanyabikorwa barasaba ko amahoro yubakwa ku kuri. U Rwanda nk'igihugu cyavuzwe cyane mu ruhare rwacyo mu karere rwasabye ko amahoro yubakwa ashingiye ku biganiro nyakuri, aho gutangwa n'ibitangazamakuru cyangwa mu nama zidahuriyemo bose. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko amahoro atubakwa ku makuru adahuje impande, ahubwo yubakwa ku masezerano yemeranyijweho kandi yubahirizwa n'impande zose. Ati: tugomba gushyira imbere ibiganiro, kubahiriza amasezerano ya Washington na Doha, kandi tugaha abaturage umutekano n'amahoro arambye. Hagati y'ijambo
rya Paris n'ukuri kwa Doha. Ubu hagati ya Paris na Doha hagaragara nk'aho hari inkuru ebyiri zitandukanye, iya politike y'amagambo avugwa mu ruhame n'iya diplomasi y'amagambo yandikwa mu masezerano. Kigali na M23 baravuga ko ntabwo ikibuga cy'indege cya Goma kizatangira gukora kugeza ubwo hazabaho ubwumvikane busesuye mu biganiro bya Doha, kandi ko ibivugirwa mu Burayi bidashobora gusimbura ibiganiro bibera muri Qatar. Ibi byerekana ko urugendo rwo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo rukiri rurerure, ariko ko hari ubushake bwo kurinda ibyo byubatswe kudasenywa n'amagambo ya politiki. Ngira ngo rero murabyumvira neza, ngira ngo murabizi neza ko na Kinshasa ubwayo biciye muri Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, akaba nawe ubwe yarivugiye ko ibijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bigomba kubanza guhabwa uburenganzira cyangwa guhabwa umugisha n'abapadiri b'abayobozi. Ubwo padiri mvuga ni ba Tshisekedi ndetse n'abandi bagomba kubanza guha umugisha ikibuga cy'indege kugira ngo kibanze gifungurwe. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye.